Na 59. Međunarodnim sajme knjižkog u Beogradu včera na štandu Pokrajinskog sekretarijatu za kulturu i javne informovanje svoju ročnu vydavateljnu produkciju predstavila i novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovo. Predstavljanje na jednej takej manifestaciji, gde švetovo-pisatelje, gde knjižki z celého šveta, bar značne, zato že my u stvari prirovnujeme i predstavljame i całej švetovej zajednici z ostim. V ostatnjih 2 rokov máme dosť dobre finansovanie z boku pokrajiny našich projektov. Maksimum nam 10, možeme menej, takže máme obično 8 do 10 knjižki. Teraz tých dňoch práve vyrábjame projekty za sledujúci rok i vidíme, že máme až 12 ponúknutí rukopisy, co znači, že naši autore pišu, robja. Na promociji vydanjoh Ruskого slova boli prisutni dejedni автори, recenzenti i srednjoškolci z Ruskog kerestura, a štand naščiveli i pokrajinski sekretar za kulturu i javne informovanje Slaviša Grujić.